my social media any edani butuya edani ye ene enom din be PM ewo district court 2 ewo Prempeh Assembly Hall Kumasi ha say na otemuafa wotena adwamu de ye nya ne din ni nyina ne say district court ha say no ye say efa nipa 8 pe enti nipa 8 no abusuafo ebe PM ewo ha say sanso na semtwerefo de bebrebe ebe PM ewo ha say nanso oma ye ho kwan ama ye nwrem ene wo hwa abusuafo no ene da screen so no abra wo mbe PM ewo ha say ya mo so enwrem be ene say abrante no mo pie bae ena police for anase lawyers for no ebeka hwe abusuafo ne say yes yemfa abrante no enko police custody until 17th March 2025, which is 3 weeks from now, and I said 3 weeks from today. Too much GHS so ara wo sem bi afri Kumasi abeka yensa titiru ani KNUST fo ne ade ato wo mani parties ne wo mani atutu agu wo mo nsem ni nyina no ye se wo made suani ba ko Juan afri atiasefo asase so na emonchiemu anenya metu odwani ntina dodo na esu nanso ye hu nipa wo techra na se nchiremu ne sade ekoye no kama ese abotoyem ba nanso wani a wodi sa abone ne aposifu ache no emonchiemu ye de bebre mu na ansa na mekai wo say am home care nursing home aba ebeboaye ye na ye ma menu manyinyi ye papa no ye wofanom akwa ya de so ade amaye no safo ya ba say wo mo beboa ama sa ne ma ne nyina free so na hawo no ama ye ho atoye wo ma ba say se ba ne say wo ma me anyini yade bi nti waka de ma wo be ba beboa aba betoto ne ma se se wo mo kwa yare sabia ho no mo do mbeko wo mo ba fie so so mbe ba be hwe ne nyina kama wo ma we dare e wo sa ne ma no akọ square ntino ye ka ne se abotoya mu anase odwo pa safo adwo no mu ahobrase pa o mbetimi atolerate bibia afiri wo maame ana obusuani bia wo eno ti akwanya ma abade atutumrika wo mu ofanko frɛ wo mu number ene nam screen as ne frɛ wo mu na hyehyɛ bia oho bia ne wo mu ntimi emfama ye kwa nsɛm ni mu ana kyese John ho nsɛnsɛm ena ye de brem abeto dwase ne boyfriend ene di ni se wo no ye twa mu sima pe ye ba Mensa kada good e wo studio ha ene na ebe konsem ni I was watching video Chagui was screen so away the alleged suspect Daniel Tufua over KNUST concerning the case Nanoda on the 27th of February 2025. Ebeto abontene so makwa ko lady bia or ye biological science student KNUST a friend no de let them akuyabani Juan adodona enim no Amoko lady say oye unresponsive. That means what's one ananom ewon siedo ewo KNUST beto abonten no my social media any edani butuya edani ye ene enom din be PM ewo district court 2 ewo Prempeh Assembly Hall Kumasi ha say na otemuafa wotena adwamu de ye nya ne din ni nyina ne say district court ha say no ye say efa nipa 8 pe enti nipa 8 no abusuafo ebe PM ewo ha say sanso na semtwerefo de bebrebe ebe PM ewo ha say nanso oma ye ho kwan ama ye nwrem ene wo hwa abusuafo no ene da screen so no abra wo mbe PM ewo ha say ya mo so enwrem be ene say abrante no mo pie bae ena police for anase lawyers for no ebeka hwe abusuafo ne say yes yemfa abrante no enko police custody until 17th March 2025, which is 3 weeks from now. And I said 3 weeks from today, yemfa ne nkonko tremu na sa 17th March no yensa fa ne mamigina edwem. Enti sa abram ne wo kasa die. Abrante a ye friend Daniel Tufo, Omar remanded into police custody for 3 weeks. Ewo
Central Police Station akwakoye ensem bebrebe. Ebusianfo no ye quite disappointed. Now so ye boy womo say ja ankomne ensem trefo ebedi nkomo kakra na enso mo se debi yen allow womo to grieve because arehusem ewom ebufo ewom ebia no bebia womo no akasai no manka asem bia na say womo anka ne ye eno te nei pa de enya de ombetimi ama ho kwan ama ensem trefo ene womedi nkomo nemom da foforo we are hoping say 17th March ne bepiem ewase ebusua no edi bibi ebetu yanim ama yenso ye de aba betu monim se de wo bia se de ababa ye national case se abrante no edifu se won difo ne nyina ne se yes asat now CCTV footage ewo ho a bia probably on the 17th of March ye bepiem ewo ha se ya ombeyi ama nyina ye hwe bi ne ye hu de ekoye enti sabriam ne wo kasa de the case no it has been adjourned until 17th March 2025. That good, you more about the too much GHS. Major Swami. Now I never put a saying, and the share check. You refuse to grow. Who met me, Magana from secret and oh, secrets now, like I say, I do, and pipe and a she, and one that I get it. That good, and somewhere free Kumasia, but kind and someone kind pay. Ghana for to buy titiri KNUST for church for one more year juma I was your pon hono one more any abre na ensem bi say ba eya na sawofo ne ye blame your mo say ye blame society no say ye blame penimfo ana teacher for mo kire nkwala na de na say ye blame your mo ye ntimi hu ababa wa juan e student a wo school ma osua de arahosem ya ton atorenchem sa atone kwem die nti oba asase we so ntimi afofele ye hwe said ya asem no te a minim se nkrofo bebre ene menya adwene wo kwan bi so na so se wo ko school a but aye be nti na de ko school your mom me ni kan na wase na fe mi chia wetifo ene wahwefo akonya odi ama me ni bi mu so abi be betra se aye no nya daje ni bre edi eti no kwasa se asem na atu abaiwa no emu ye ya na se wo bisase botaye ben no de ko school a school no ko ne de botaye na ye ba ko se wo nko sua de so science student okay it wo nko sua de no be bene ne ho na ne si ne so ko pese obeye no otimi ba beye e na ne ya sei akwakoto no kwan na e na me di kan kan no we no untimi blemu a ofu ma ne ni untimi blemu a chechefo ma ne ni untimi blemu society ma ne ni because abayiwa no we twem 18 years into wanyini so ka so ware obetimi aware Ghana man kwan se wanyini into decision bi obeteki bia no or you responsible for the decision bi obeteki into wanyini enti no just say eye ya yenim ne course yenim ne si ye a be ma obi etimi adwe obi nkwade free ne sem say na asem de no kwasam say ya party no aba e be anything so na wo kan se wanyini wo bro 18 years enti no owo ho kwan bia so ka so ware obetimi aware say ye hwe nsem wa wo kan ene ababa wa no se de ote a ene emaya bebre na school nti o ma ware kechi na se de wo kan se wa bro 18 nti wanyini no wa bro 18 nti na tese mrama ne ho kwan se school na wo kom no ene won ko fam na wo school mu hono ma na se wo hwesu nko ni school nwie wo bi wo ho kwan ne gene ho a ye bom pa hye wo kakran na ya beware ana school mu hono nkwala ne ko ware Mama, enye school mu ho na nkwala no ekoware. Na so obi ntimi nchire bi obi hia ne dofo. Esu bebi obi hia ne dofo. Menyi ni se abrante no ehia adwan no o mane hu ni tiri mu pose wo tan na anko se ne penko bekne. Enti bia ya kwa hia wo school. Ye di nkomo ya hwe ka ye ho ahwe ye mu se o ye betimi abobra. Ebi mu timi hia, obi mu chiche ni aware ne students a no tre na de. Minimum students be no so mo school na wie no ma ware ma na ye. Esu bebi obi hia ne do. Na we no eya kwanhia meka se akwakoba ana eye bone no bia bo ne timu pode adi abayiwa no ne course between no mienu nti ekofa asase mu ebaye utieti esem ne course no mo kire se abayiwa ne kosua ade kwa watch on exams final year students anka ka no ma me abo ne nyina no ka fe na nyame be na len munyam ama watimi akọ ne graduation nanka akwakoye fe na aso hwe ne akwakosi de bia na meka ma asem se emayiwa wo eya free say obewo baba obebo ne hoka na onhu abrante bi ba mu wa bi abayo ne di na chi obekwa kofa na ba ebia ni ne akwakosi a wachi abayo ne kan defini sem ya onye ne ho ade o fa ka wa hye ne sai enti die ya na beba we obekwa koti ne ba kosi se wachi ti on me
wa fa na chi so won ware no otimi wo ho kwan so wo fo bia wo pe na say ye de na ekoso wo mrante na dwuma say ye de na ekoso wo ma na wotimi de mrahye wo nsem na wotimi de age abayo ne nkwan e de free ne nsem ya ya sa sa one ne etwe mplan de me meka se wo ne ebo ne free se na de kanka yeso me bi e hia ne do e bi asenka we ya nkwa ankoba e na ko mutimi nanti ye kwa awie na mo de ko ware ya enko no so kwa ye story fufura ye betina ha meka ba da kwa ankoba intembra no aso abai abrante na se wo so mu ne di amane ni se ne fata because we no wa boni timu ko no de di boni na de abai wa so what kind of say obia o baby a wo hia ne do a enya say me counter asem a wo kan but yen set the record straight asem eya nokure asem nokure bia ya nokure boni ye boni atoro ya atoro enti yen kan say de asi aba no ye bibi tis ye kama na ye say but I was see hu ne say wo kosuku a eya adesua na wo kosua enti apart from adesua no ade bi e beto aso no aye other matters enti ne say wo ye student na wan kase wo ne say nipa we me pɛ no do wo pɛ no fine na wo ne nante no ati say o pɛ no ampa e gebe kwa ko wie sa ma me hwe say uti asem na esi ye na abayiwa no say oye obi a wo ko school no na ni na desua so a anka nsemi ba abonte no ka ye beti so abayiwa no ka no okọ club no okọ say but baby a incident ni si ye kwa so akọ kosua ade wi a oba enti e kira wo say elfa mo so wo twempna elfa mo so no bi hia wo no kra no still na adwene wa desua no so enti na baby asem no to no eye bia ya wo kwa kosua ade na wo ba eno nti say the fact say wo twempna no me ye sure say still na adwene wa desua no so because onimneti a wo ko enti ono abayo no de I no one plan any over there. Now, so the sweet time buy and plan the no side attraction with the camel. It's my this when the margin bacoso. Ain't Tina make us say, baby, incident in see and a beer, Wacosia dear. Now, Walba, and assassin with two corners our brandy way. Send a yak can say, pa, a quadrin in quite different in some more. Into a new beer or ye basabasa. Fees as we see videos are air copy up online near the end of Musama Ebano. As just a buyer, you'll be a 1 year basabasa. Now, a beer, my own Sayana. Say ye kwa kodra ye mfa ya dwene nkodo ne dia kwa ya kwa kodo obehwe no na ne ye bia bayo abranta ne ye kire no e bia na bibi kitu bi oda na bi kire no e na man ko pen asem na se odi na adu because ansa na be ma be take sa decision we obehu red flags because ye di kan kai sem na copy online kire say odi ne kwa nyanto kwa pen ama so montomate pen enti wetimi hu say be ma ne ye obi a sa traits no betimi nya no etu be hu red flags nti e bia na sa ne ma no ba ne hu ye e na wo bu ne ne goes because of odonti e na akwa ko wi disi auntie see e be sure do na kan say eye courtship before marriage ne ya na ye but yetimi dane ni in a way courtship no ko kan mpana twen se mpana twen de nye courting de se no ye papa because of brofo na e da show ni tinu say ye hwe ensam wa esi e wo ye juan ne boyfriend ntemu a na ye from my dada sitting mu se wo yo oba na wo ni be ma bi tu anamu na hu ni se enipa simesi amene na ekwe ase eniema we wo ya ade eniema we wo ya ade wotimi calculate hu ni se eniema be 60% de wo ya ade wo mu but 40 bi e ka ho no enhye da nya papa e wo se obu ani gusu na 60 no adoso na enti no woto so ne nante ana e wo se 40 na wonya de mpa no mu ehia because eno na ya ade a wonya de bia na me kama asem se ade a egu aware no e da di wo mpantwi na ya na ebu ya ni egusu be ma wo bo oba wa ware de odi ka wa hye wo bansa na wo bu no no mpantwi ni no obo ne nterene o ya mabu wo me de me o ya mabu wo o ya mabu no obo wo nterene na de ato wo obo entonya de ka wa de hye wo nsa wo se wo ntimi nya bebi akobi enti ho no bebo enti sa wo te o ya mabu ba ko o ya mabu mi sister a red flag Bema oni wo chimp na wo mie ni nsam no enya wadwene se ware obi obehwew eye red flag on fiu enti ya na pempene nyeme bi wo ho no mu a ye hunu wo mpena twaenim bema bi wo pekasa obehu wo mpena twaenim bema bi wo kɔ baabi a wo nware no krampo no wo kɔ baabi na aka na wo kɔ he wo he sa wo se wo se bema we obeye nhyeso ni nyina na ye hunu wo mpena twaenim na ya na odo ni ntino na ye bu ye ni eguso o be ware no besesa oh ye ware bi obejai oh say on sesa send what say wo mpena twaenim no wo kwa ko hunu times 2
wa aware nim eti se won obi to na mom na wo nipa no na se ne papa no ye 60 na 50 na ne bone ne ye 40 amesrew ma woni ko bone no ho eye de na wontimi nja ne pona twe nim eye de na wo ya me pa mi hu ye ne ti se okay me de kwa ware no betimi ansa ontimi sesa nti wo so hu se be red flag na what take your decision be ye se obeja pona twe ate se obeja ware Nanti wuji di se mema wo musu ba nyina no mu da na during a relationship ni panka sa wo mu opia suban wie se ye oba se ye bema wo kra wo ti wo betimi aya ade bia wo bewie tene chepe so ade we me na me ye kire se wo anka sa kra wo ni mu hu ye eno ti nipa bia de wo mu opia suban ewie nanso enema kitinkiti bia eye normal wo bia ho no se sa ade ne touch ma ana sa ade ne bro so obi ho no wa me yi no say ade we de be nye say metie enti say obi timi obi kwa betimi ne suban yesie o kosi say oba ware ansa na odan suban ne di ache enti say dem kan e san human kitinkiti we ni na ya ade bia e wo say utu na mo akwa ware mu a odi wani to form na wo hwe me say girl yasemi atu no wo be hwe no wo be kwamu akomu na boy na bo ne pen na boy na ka bibia che na boy na bo ne nchene bi pen e no bu ne ni guso e na ne de na kwa ko hwe ne say that good mother was then so yeah sorry sway na chance foot will be and I'm a person with the fan from him at the my name ranty na ye band and ye maybe wo hono na e koso relationship mu na wo ni se waka emfa e be better so be dwane age wo kra ana se obeto aso de wo mu akọ ntine sere ofa foot ofa fidie so e ma wo mu ma me das e foot sam kakra me ka che nwa no maiwa ne mabawa e ba ne se yesrem mon kwa ho hianye ma wo ya na eya se awrakosem se wo ba be wo abatiti akwala ma nanyini akwa kodu university third year na wo kwa kwatra exams na be imagine nkwade finism oni be ma etu na mo enye marketing kiti bi wo ha eya na eye red flag yesra mo odo ni nkata ye ni wodo kakra no mo ni so abie kakra wo ka bo mo obetire make decision se be ma no a won ne nam no ade bi a wo ye no hwe na ade ya wo ye de eni muti bo ani ama memesrew dwane na ebeye se wo beja apna twe chance obeja ware ebeye se wo nkwa bekita wo chance be mabadi nkwa afruns adofo no mahana brema akwa edim esie that good na yenya no e wo ye studio ha ne ensemo a ekwosu mesrew sa adwenche bi wo hono mu a akwanya ne da so eda hono mu se obekire wadwene wo comment section no ase amai na face one like ya share video yi e dia ma me no abobel no so se be ya bre bi e be ye videos atomia wo benya bi atie na wonya bi a share just so hima and I'm just so all the social media platforms so you say share boss yeah Miss Ro ya from me old man na san kan hu bio ntin ka Miss Ro kwan kakra na again I'm sorry not this time Free AM home care and nursing home no mo sure wo for ma nya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwayare sabia ne yayi na befie na free AM home care and nursing home for ya 24/7 wo mo abekwa akokrokro no ekwan befa so befa ni ndro no mo entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM home care and nursing home sabi na mi pay obutimi krokro busu afokra kire wa umu omo wo hefa AM home care and nursing home e wo Fanko Accra and Sawom road fra 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dem dawase pa what's me breso AM home care and nursing home comfort compassion and caring home.